everyone, welcome to my channel Urvashi's World. Akoi family se grocery shopping taugie na la ine. Manipur da phangba mana masing maroi na kupi, maroi na pakpi, thambau, laputharo, yendem, everything sida America da phangi. So ngasi akoi na grocery shopping chalingai sida mayam pulapna changminaraga yengminarura sika. H Mart Korean American market ta koi family se manung change overall view se sumaina tawi hek yeng bada sige hek nakanda French restaurant ne sisina manung da bakery section lay adugi hek opposite na gift shop ama layrambe nupi gi jewelries and cosmetics loina phangi sidana ihan hana koi yeng bahau basa fruit section dagi hauraga kari kari varieties of fruits lagi do pulam ne yeng minerals ko si se chumbrei ne peaches haina aduga brown color sina kiwi family ga chatpani na ne am impatient oi as mama video number 2 na loisalo na negiri giri tak pada price karino yingatre sina hai kha ne plum variety na red ne purple ne aduga green variety ahum thok na lairame price na $2.99 na pira thaibong ne sina jackfruit sam chauja ne thaibong se mapum maga lairaga changam ponte sina green apple se bulk ta lairame magi hek nakanda red apple gi variety ma su lairame maming yeng ba kaure haina zom ne si se star fruit $2.99 thare se koi usop ta ga hai thung chap do ning jange sina Vietnam gi mango ne ai mahau di tang drisi gi mango se akoi hozik apple gi aisle la e variety makhan gi lerame apple sina price amta manade $1.59 $1.99 and $1.49 kana thare se oranges mayam su variety amta manade price mandarin orange kana thare se $1.99 aina si se orange oi boining ore apet pa noba macha oi na dragon fruit ne per pound $4.99 ne piri se sidana kimchi leire kimchi da sumagi different flavors maya maming thelaga leiri se ai ri sagi kimchi gi flavor se chaning da banina leire ga sukcha chade ado manipur da sumayam kimchi se hauna chana ba male akoi cousin sing na su photo thare kimchi phange na sigi sina side dishes hai sigi aisle sina india ga da maina pickle ne sweet sour and salted ta tofu oidorine sina soybean na saba chamtak taraga mahau de amta yaude akoi india da phangba paneer do na bodi hina haw ba hele milk product ni na sea fish in hairaga na nga yai ba me am leiramme masak tem ta khangre karamba type of nga gi variety no de aina more daga phangba nga yai ba du maina ga mahau tawza la nga si packet ama leiraga kangsoi da thaga yengge na tawbane khajing ayai ba yaure nga kup ayai ba aduga atopa varieties of dried fishes mayam leire khoina hujik la isna bamboo shoot ki aisle da ne soibum ngakta ne si se bottle la han ba soibum sidi white color gi vinegar da tingboy bagi mahau yaude adagi packet ta hawa soibum su hawe aduga can gi sigi soibum se sintak taraga manipur ra phangba du maina manam su thafet manam mane ai hawe ne hek lei bamboo shoot slices set offer ga lei taradi $1.29 ga pi aduna tradiam tange ai dozen heta lei salaga thamme yumda sina can fish ne kautanga me am tuna fish leire sea fish chu loina mak leire aina more da akhoina ga angang oringai da lupa tara pi ba tin fish tomato sauce gravy daga yaubodo adumaina ga oram gadra asi try tauge apipa tin fish ama sida lei se 98 cents pi ba se try tauge na ani hum khale ini akhoi ga food habits ya ma dra Asian sing sa frozen aisle sidana vegetables adagi meat dumpling loi suna ba leire aina khwai da nga ina Asian food ki aisle sidana yongchak maru ga hawai packet lai rambuane da aina daw yare to dinga si le haurage na yongchak maru se sator kawe moigi maronda aduga packet ta $3.99 pi aina packet ani leisela e hawai jar sina nato ina kawe pektak taraga manam su chamane mahau su chamane price na $2.49 pirame si su try to gina leire frozen foods ki aisle aina si se karino ne yeng bada banana leaves se frozen da leirame off season winter da fresh banana leaves phangdra su si frozen sina season ayarani fresh banana leaves ina $2.99 pi lerame banana flower haraga laputharo me amne leiri se laputharo je pisak picture ga su mamal dadi khutanga mane per pound $2.99 pi se maroi na ko piga laputharo ga paknam cha ba haurani yendem ne si sina bahai se Thailand dagi la amdo male price $2.99 thare sina sweet tamarind mangi ne mushroom packet su leire sida price te kya pi banoi udre si se peruk ne khoi manipur da phangba tu cha manai pennyworth white flower en thare
se price na $3.70 aina pirisina madugi hek nakandana ghost paper ide umorok tune packet la ko umorok sidi tasteless oi icham chamadana morok su sadi sisu yendem gi packet ne yendem ja ani thokna phange ko loose taga packet taga sina bitter gourd carrot akhabi dune ko India da chana badu usoi fresh to ne si se tangdra amamam da $4.99 pirisa mangaluti ga tawraba hawbane de kangsu ga sura chaba do khazinga khangbaga sina maroi nakupi oidori ne maroi nakupi singa sidi mapan loin sare garlic chive na chaga Chinese chive haina kawe mahau de chapmana ye maroi nakupi ni na sina hangam gi variety ngakta ne hangam da su variety makhal khuya mamne sina baby mustard aina kawraga $1.98 pi mapun amada dugi ek thangna bada bok choy en su leire aduga sida su hangam gi variety ama leire chahi chupa hangam phangamna khu su bajan chare hangam se tomato se so variety ahum thongna lei price na $1.49 thari se mairen ne manipur da phangba mairen duga mahau chapmane green color gi si mairen se kabocha Japanese pumpkin ne ngasi de offer lei bani na pound 88 cents piri se pan se taro ina kawe taro hai se Japanese la Thailand marona de khangdre ado pan gi mahau de chapmane manipur da phangba du maina thangjing le ron bu hau bani ko ado thangjing di phangde sida amasina umang rani sina mangra angangba angauba mangra da su ani hum to emoida sida variety se torbot so leire sida champu toraga su yare hinjang thomba su yare anything is ne ai ko torbot sa hawai track da su variety ani lerame sweet pea hari se $5.49 pi ba maga $3.99 pi baga cabbages gobi da su 3-4 variety leire se white cabbage green cabbage and purple cabbage price na $1.29 pi Hambo leire sida lotus root singju sura chayarani pound nga sidi $3.56 pirame noma gi downi hongba numit su yawe hawai maton sidi khutanga mane $6.99 pi sisina ne roasted wild sesame seeds sai se khogi thoiding duni perilla seeds haina su kauna bane ngasi shopping chat pada lairak panate hana dagi leiraga thamhauba ina bottle sida $10 pi gi bane thoiding beson adagi thambau singju se ai khara toina chagalle future the video hapa ke khopulap na yengmina siko sigi sina ne chahau cheng ne sweet wild rice kawe angang gi marak ta chahau kher hauge na leisen gi bane price kya pi gi bano de ai ningjangdre akhoi hujik la ase meat fish pork and beef ki section dane picture thele se pork kaina sida pork ki body parts oina ba sunaba sida phangi akhoi family de pork chada bina akhoi sigi aisle da no mata leire changa ga pochai leide se sina beef ki section ne beef aise USA de stick khara ga yam famous oina moi yam pamna chanai yam so popular oi akhoi de seafood ki section da ngakta pochai le fresh raised over farm fish tilapia grass carp loi sunaba phangi fish ki varieties ai loi sunaba de khangde ai husband na ngata lei mari khwai pamja bane yum da su semna dre moina chamaga piktak na kaklak ka doine sina kitchen gi section ne kitchen gi darka laiba pressure cooker steamer adagi cooking vessels achoba khang jaw isanu kon isanu sigi section sita loi sunaba phangani chaksa haijana bade skumba achoba kon sa darka laidana manipur da khoki more gi pressure cooker steamer phangba do maina sida su phange chapmana na sina iron cast ki khang ni sina aluminum ki khang sina breakable over bowls and plates ngata ne janu pana cheli je pochai je kai ga ni chen ga nu na moida pana bada ise pochai le pham khang da jani shopping chat pase sina separate gas stove burners ngata ne portable and handy so ba camping and outdoor cooking gi se chap chare piktak su ta ba seng ba su lai ba kitchen gi pochai ngata ne se gi aisle se na khoina pa ma se de gi loin khan ge yarani kabuk muri gi snacks ne moisu akhoi dumai chana mane angang ori ngai dagi aina kabuk muri gi snacks am pam na charak pane adu ningjanga ga ngasi su try tawge na packet ama loksala aba akhoi su shopping tawbo loisala e hangam gi packet se yamdra khoi yum gi chana ba ngak tane si sina maroi na kopi gi packet ne asa gi laphuta ro duga paknam tawge na lawra ine asom dana ai husband na seafood ki section du dagi fresh farm raised tawba grass carp lawre pa pound kalum bano de khangde moina chamaga
takna su sembire e akhoi gi shopping cart si di as pochaina thalle fresh vegetables fruits snacks soibum nga loi suna balaire weekend da khwai da gi wa ba se queue da line le pa se bill daw ba gi ngasi di line bu sang mande mayam se thabak loin china ba na saturday sunday da se shopping loin taw balak nei na line se sang lep nei huzik I husband bill daw ba loi gre car pochai hapsalaga yum he ga roga unload tawrani pujari je aina mu oiru doine wa su wa re ado mai te gi cha hinjang yum da aina tana kanam thong hai taba akhoi yum yau na ba chatlage yum yau re huzik hangam se masak phajadra hangam ga nga ga thong de tawrini khara thu na baina ai husband na nga se marinate tawraga air fryer da thawam da yaw da bi da bake tawsala e aduga ngasai lai gi ba ken gi soibum da aduna ama irole hangam ga nga ga thong ba loire chak su thire ga laire mayam su loi wana re chak su lamna ra banina akoi family lunch charage next video de amok thengna rasiko